to camera. Hi guys, good morning. I know. I know. Wait, let me clean this first. I know the video. Kumuha din daw si Dada ay nag-kill na namin din. Yung pasada nag-kill na naman kumandra. Hello guys, welcome back. Kanishka is here again. So today, ngasi siyang pag English ay kang turog ay dapat lang tao. Ano ngasi si breakfast ki oy na nahan. Live ni si sige pancake mix na pancake sem doi ni ngasi ga ise kem za tri bo ko puk se yam na so hange empty ori ba stomach se adu da aina yam kana ba pot am thakani bo ko sige se ozi bagi greens and herbs with whole food multivitamin sai se sige thak doi ne bo ko sige ozi bagi se sisi na khoi hakchang je kai hani detoxify taw doi ne ba khoi skin su hakchang gi su body su ani ma phare da na ko adu kai hani ne khoi na dum khoi na body phaba skin phaba se khoi na chai ba tin ja khoi gi food su am darkar tai da na ko adu khoi thawak chin bada haigara ama to gara hekta talak ko shawi de hekta healthy diet che ga taw base hekta taw ho re ka tanjala ko ba ga hekta taw tra ne duduna sise tha aga di kala mam du se loi phang doi ne ba ko ado ai sise ka main thak ko no habe do ko gi 200 ml mo ki water se lowi ra ga ising se lawra ga ko na 2 scoop hap toi ne ba sigi kaino se powder se sisida khoi kanara greens me ama yawe khoi gi spinach chlorella moringa etc si myam si yawe aduduna khoi gi body gi acid levels is reduce taw hale duga phajana detoxify tawre aduduna khoi gi digestion su phajana improve tawre and also gut health ado si gi se khoi na 200 ml of water khoi gi room temperature oi be ai na tagana warm water da khoi gi 2 scoop se happy raga every morning empty stomach ta thakpiyo aduga si se khoi gi both male and female animang na consume taw bayai ko sise thakpan akhoi da kari kana pi hai matam da khoi gi better detox and digestion su phange dai di boost brain and heart health adagi khoi gi body gi pH balance su regulate tawre duga 100% certified or vegan ne basigi products sigis da khoi gi no harmful ingredients amta yaw de ba ha this is a gluten free ne soy free su oire adagi no GMOs adagi khoi 0 gram sugar gi chang se amta yaw dre duga no artificial sweeteners of the half te ba aduna mayam sise thakpiyo oziva gi greens and herbs se sise na khoi ka hani body su phana ba skin su phana ba da makta sise try tawiyo sise leina ba gi link ke da su ai description box lo hap charam ge dum changa ga order tausan bi ba yar ne ai gi description box check tawiro ai je hoji ki do empty stock ta thakhi bane ba ko ado do sigise kamaina same ga da bano hai bi let's see okay sise hangase ado sida leire magi mixer se khoi bol phajam ta lai jate so ising ji kyang hap to ha fa hap pa ki tang khai ma hana taw ya ba do ai do oi hap chang gare Zana mix tawra si je kai no oiram dare kai ba induction gi kai oiram dare sigi sida hekta tawra ge khoi gi sigi kya cylinder kumo sem tieng bi you look at the cleanliness of this stove yeah, this one is a little better. Han bagi saksem tiyo. This is a split. Wow. Ow. Perfect. This is the most perfect pancake in the world. Yeah. Sida laire ba ko sida loire semba se ama ani ahom mari manga amari cha thokre hani se sigi khoi se macha bottle macha khak le me wow So good. Can you cut for me? huh Can you cut for me? do it there like this It's so good because what about with chocolate syrup? So good. Wow. wow wow Wow. Wow. So good. I like the pancake.
ꯑꯗꯨꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯖꯥꯃꯨꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯕ ꯔꯦꯗꯤ ꯃꯤꯛꯁꯦ buy one get one free da ani phangbanebako sisu semba tamge haide sum diwali gi oinaga sum semge tawbaneba aduga ai yoisu tamja hauredana ko ado sise sum semge tawbane adu ucharake adaidi hayeng je ai je kama haidona reels ama namgudaba leibako sise khoi gi song promotion gi oina sum semge tawbane aduda moina festive season nina festival gi like makeup adaidi outfit adugi transition da oina semo haire ebako adudo maning da sum diwali gi nina ai lights pudi leye ado lights na taba sum marigold gumba de sanarai gumba yale dana lei gumba yale dana moi pe mayangi de ado main tawraga lei su lei ruge horen nahi saturday market lei bako da moi lei gumba su yon bane bako adu gumba lei da dagi leiraga khangde adum adu sembagi du uchara ka hai tare adu ibani je hauji park ka thokle ina sum Hi, hi. oh yes come Here like this. Here. Wow. That is the monkey bus. ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯕꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯣꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯅꯤꯡꯗꯕꯒꯤ ꯀꯥꯒꯤ ꯗꯤꯋꯥꯂꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯨꯅꯤꯌꯣ ꯀꯩꯋꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯤꯠꯍꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ This one it's cute yeah. Kopabi. This something I would more something that even to you. Next outfit. Ta-da! Ang homo. But next one. Next. Wait. Next outfit, please. Ta-da! Oh, this one is nice. Pink or the blue one? The yellow is so bad. I like this one. You like that? What about the pink? So long. Yang lagi ani siya mo nang may amal lagi di Diwali. Kumot ani siya dito. आधा किलो आधा किलो हाँ या पहले 30 करीब आधा ठंडी ओके थैंक यू भैया कट करो हाँ कड़क होना घाट होना काटना बोले काटना. काट तुम लेकिन ये नरम होना घाट होना You want hard or soft? हाँ हार्ड हो Hard. हार्ड चाहिए ओ सब Boleh Lucidra may papabiyo sa devices तू काटना Thank you. Đây lên ngạp tôi lấy mắm vô lên mình đã. Thank you. धन्यवाद. इसे ले मेरा है ना दिवाली का तक दिवाली. If you don't wear this Diwali, I will kill you. I wear. ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯔꯨꯖ ꯃꯥꯏꯊꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯒꯨꯂꯥ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯖꯥꯃꯨꯟ ꯁꯥꯅꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ Diwali special decoration. Yes. Wow. क्या बात है क्या बात है क्या बात है. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯈꯨꯠ ꯅꯨꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯨ ꯆꯣꯠꯂꯤꯁꯤ ꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ
si hapke ani madum semjira ama tangan semjira ani madum semjala ke kai dawge na ta okay khasi hapaga sum tot toy ne bako Piet crab male. It looks like cauliflower. Ado si tot pati phajana loire ado si minute manga ngaktang sumaina rest ta thamgi ge duga amuk ulaage ado hojik si se minute manga phare bako ado moi hai se koina chauhanning iba size to da matum tar doi ne bako ado sida aina gi khar laibne gi se khut ta tayo hai sumaina gi hana khut ta tai re aduga plate ama sida thamme bako aduga plate sida matum tarage kam chauhan sira yam chawdu pamde sigi size sida ohelage It didn't fall on the ground. It fell on my head. Look how many we rolled. ado akoina tariba size sidagidi hen akoina tauraga adadi sugar syrup ta su lukani dana ko abuda amuk hen size chaw khalak taw male bako ado khangde ai mama du sen dream na chaw khalak da male please count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 28. 28 to ebo ko. Ado akoy na tariba size na sidagi piaga di mo kaya na thoka. Deep fry in oil or ghee over medium flame until golden brown. Ang awbi ka man. Awbi haprasi. Deep fry tàu đó đi nên thảo thì khi tăng nhàm là hạp kê ok hojik thada ba ya do ma le bako ado ai sta su nak na dum uchara ke thau de yam sa draga su ke hani mathak tang hana ka gi do ma le bako adu na haina thili dum taw khra ge amani hana taw ge Mari se hana taura ke ko aduga ulak ko ngasai round phajana tahawdaba se satkai re haiba to sumaina hek pukte to sumaina satkai re si ubra si bu kai no kulla wali si bu kai do as batch ojare battery so camera ado sida laire bako sugar syrup to ado sigi seng hamo aina pickle sem da hapa glass jar du ne ba pickle do loi khre bako adu na sigi do aina hapa ge ado sugar syrup ti am sari bako chini mahi su oi bani na yam sari khara ngangli taw ado sigisda asaba sida yam mahi je aina chini yam kana hap tam ne ba yam kana thumaning da bagi ko ado khangde chini se wa to wan do taste to ge kam thum ge ha bu du yenge
ꯒꯨꯂꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯨꯝꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯆꯤꯅꯤ ꯈꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯟꯈꯤꯒꯦ ꯅꯪꯕꯩ ꯆꯥꯡ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯒꯨꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯁꯨ ꯊꯨꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯠꯂꯁꯤ once sounds are coming in tightly ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯕꯨ ꯆꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯆꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯃꯤ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯞꯆꯟꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯣꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯏꯪꯍꯟꯈꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯔꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯤꯄꯤ ꯆꯥꯒꯦ ꯆꯥꯛ ꯂꯥꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯤꯄꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯝꯄꯣꯖꯔ ꯀꯥꯇꯤꯁꯤꯗ ꯆꯞꯄꯒ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯣꯏꯅꯤ katingnya isa pa ba niko? Our yippee is done. Yeah. Prawn tapos ay ang hawa ng yippee masarap ko sana. Cheers. Ado mahisi si dalay ko kasi ay freezer not cold, it's warm. But dum chap isa daw male. Ado sida hapa si gulas aduga ibani among khak hana test tawge aduga yengsi si saksem ta yengo. Thada kre. Yes, yes, yes. Yes, yes. This one is so big. San gadra hangdi. It doesn't fit. It will fit. Sanda mandre. Sandare. Kasi ngahatang lukige. Minute khara kitang thamgige bako smaina lupaga. Aduduga test tawrage. Aduga sise mo hapchan yaidana. We forget to cheers. Manungga fazana sangdriye mahawge kalli ba kayino di chupsandribuna chupsandribina manungdo thumdedana ba ado ngasi video saida loisallage mayam nungaibiba taragadi like tawbiramo subscribe tawbiramo aduga mathangi video da muk thengnarsi and happy Diwali bye 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 bye. Ado mayam aina ngarang reels namgani Diwali gi reels namgani habado namkhre ko to singarang gi sanare do leng na sumaina yale aduduga namkhre ado adugi reels tu agi Instagram sida yaramani adum changaga yengba yarani mayam adum samga si upsallaga namkhra bane bako ado Diwali se hoi ekoi gi festival budi na te adu targa su dum koi pulap dum celebrate to minai dana ko aduduna mayam dasu happy Diwali adu mayam ngasi video sa nungabi ba taragadi mayam like amasung subscribe tawiramo aduga ngas aduga mathangi video da muk thengnarsi bye bye